Ngalor ka bengi ai jing shakri ban sinai ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapitit offline ne online. Ni ai service ru ki tablet ju ki khna school ba yo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wari worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Ban pensuk ya ka jing ya di thet jong kene ka juk menta bat ru suk ban wat ya ka jaka penmi ya ki janyaran dia ne kalat ban yo jing itu na keleng ka perthai ya ka jing don jong ka jaka penmi ya ki janyaran dia kala pensuk sisa ya ki baterai ya kene ka kam Shushu hadin ka jingyo GI tag na ka sarkar India manta ka singi na kaliang ka National Handloom Development Sericulture and Weaving jong ka sarkar jela ha ka jinga trailang pat ka Directorate Sericulture and Weaving ka sarkar jela kala penlong na ka jinga kenduk lang bat kinong than janyer India kibana po ka district Ribhoi ban penso thu bat ban pensai pai ba ya ka jing penkup bor bat ka rukom ban penankam ya ka GI tag Hakane ka singi layadan lang nadu u Presiden Jong Karendia Producer Association u Pastor PS Timung ka District Sericulture Officer ka Kong di Tariang ka Zonal Officer Silong Unit Jong ka Sarkar Jela ka Kong Depika Lingdo u Tejas Ubadi Utrai Jong ka GI Tag Store na Bangalore kinong Thanjan lembat kiwe haba aja karena kaliang kinong kren kilaong ba ka janyaran dia napo Ribhoi District Kala poe keleng kijaka jongkari India bat sabar jongkari India rukumju bat kila ong ru bau GI tag ulong badan kam adu kata-kata hane gajuk themai ka ba menta ka ba ka perthai ka penya yaki kam ki jam leng ba ka bor internet hanrei kini ki GI tag ki don arbenta bat ka wei ka de ka GI tag jong ka khasi handloom products bat ka wei pat ka GI tag jong karendia bat susu kila ong ba kinong than kidei ban ai bet da ka GI tag jong karendia Om day ban ai da ka Erisel namar ka Erisel kadai ka balayo da ka Bodelan bat ka Assam bat ka Rendia GI tag kalayo yaw number iwe ar bat ka Meghalaya khasi handloom products GI tag kalayo yaw number iwe lai The GI product of India. Now, coming back to the point, why do we need GI? Now it's been almost 1 year. I think lot of magazines have written lot of articles on GI. Lot of people have spoken about GI. They were the president of India Producer Association was telling me, Tejas, if we don't sell, then why do we need GI? GI is only when there is large sales. Without GI, there was India handloom, there was Kasi handloom, and still people used to sell. Now see, we all were felicitated by putting, I think this is India handloom. Oh, I want to know who is the weaver who has owned this. It gives recognition to every weaver. See, I was going across, seeing all the tourist places. Then a lot of people were selling the Kasi handloom. Then I used to see all the people, customers and everybody going there. They used to debate with the seller. How do you tell it is virgin? What is the guarantee it's virgin? So there was no proof the weavers had or the sellers had that this is authentic GI handloom that we are selling. This proof the sellers gave. So some people used to take without proof, they would get confused, leave the product there and go for it. Almost 60% because there was no mechanism to prove that it is authentic product, people were confused. Now how do we tell them that this is original? See, now that you have got GI,
simple thing what you have to do is apply for authorized user. In every fabric they weave, they must at least add that authorized user number somewhere. Maybe as a tag or a print, something, anything can be done. Ngidon hang dia mendaksi nak terdapat pensyai ya kaya jingdon kamu bakuno nila anlong kita di nong pendon kam yaw neo GI tag bang yaw geographical indication tag kabamut ba ha Meghalaya mentang yaw GI tag nak kabenta arpiliti products kawai kedai garantian berkawai kedai kas hasil handlum products tang bangin snow to mo Kanika muffler ka paaya nga kani kan hap ha rendia. Rendia. To bapinyo ayaw GI tag jong rendia ijan jong day man long kumno. Uksay day man long batkirti. Mak da pikwa kan yo GI tag jong rendia uksay day man long batkirti. Uday ba karong day man long bet ka bakilya natural. Himla ban chemical dye. Lada pikwa ka rendia di authorized user jong ka rendia. Kadai menlong uksai dai ko penlihi karong kadai ka bangi penlihi kam dai menlong ka chemical dye kita jela akan pendon kam GI nak menta rendia products sumudor kung tiniki ba iyo jong imadam nang ta ki iyo kani kan hak hak rendia handlung products kanam hak hak khasi handlung products kam hak hak rendia kamu lada di pendon kam dong news panamar news panam dai ngene at kalian Umilspan udah mengirim nasam. Sebelum bikin yuksai nasam kita jadikan sem, jadikan kawa kita kin hak akan kasih handlung products. Kinom hak akan rendia textiles. Kesayang kita kawai. Nomor paling yang hak long partikular kan nomor ladang yang supply yang dicancung di sabar nada kincen. Mo kan kadang ke kriteria hak porvio ikan certificate ini melah mensupport ikibri menambah uni uksai bagi penlihi. Balik nganut panong kita kalau namar pa iba pun mo nilai ginong hat what di Banaras sari lu yung bagi hanji te Banaras hara ile exhibition ginong hanji Banaras hara siya ngimla panong kita talagang iko bandi Banaras hara iko bandi ya ka hara sisyan hara kasi iko bandi kita spong iko bandi kita kita baharo kina kan use GI kapon GI jangka kasih handlung products. Untuk GI jangka kasih handlung products, untuk GI jangka rendia. Lihat por bagi apply nak benda arti di GI. Tidak perlu GI user authorized user jang arti. Tidak perlu authorized user jang rendia products. Tidak perlu authorized user jangka kasih handlung products. So to be on the safe side, mo akan mampu jang AFP hadian. Ila da kadai ba pile rong kadai ka pot pile da ka basyat hi kadai ka rong ba pisu kit ke chemical ya kitan ge pun kita ken ham ai bin hapo kasih handlung products kenap ai daw GI tag jong ka kasih handlung products timla bang ai daw GI tag jong ka rendia mo yo kumno ye pakala namar paling kani ke GI lada don pa pendon kam pakala sumudor na peneng jenimo gidan sumudor arspa lai spangut kinong tan Yo let's say tiong to kani ko ka jantam lele yang ai lak ai. Village exhibition gindon ki berupan kiat onta kila test kamde ka ba na ka pili rong naturally dari outside day ko pili ila pan complain ba kani products sa bawan na Meghalaya warna kani GI user tag products ru kamde ka original. Kamut ba gador jongka kan sahiar pa ibru ginom sania ya kata kejan ya begini nama kajimut di jong GI gamut ban pencisya bakajan ka mengingitan gede ka mengingitan di karong ka pangilek gede ka pangilek di ndai bangisim na jubay ndai banitu na jubay gede ka jongi dai namar kata kadaw karon dia yang undang subala ban kamtray ha perthai ka dai ka jongi jan di kasi undang subala ban kamtray ka dai ka jongi kala damani pan ngin pendon kam ka tiar jong kiway ban slai ka kajan ka gamot ba ila ban complain Dekawai ke kerteng ke bangidai ban pendon kam. Mo last time by one is Rajnikan, bagi don meeting at Ray Madam Roy kan mau mo kibudon hang tu yang mat ngimdai ban pendon kam ke kemudian areas. Ngidai ban pendon kam tin rentia nama GI tag kami kam dai areas kala rentia. Ikijan paro di bangitan kadai ban pendon rentia nama areas kila yo GI tag kime. Areas ku dai GI tag jong podolan
wei yo GI tag trong Bodolan model wei erisel bat Assam. Kemudian bagaimana sobat ai erisel nilai bangai rendia kejan jong ibaro. Mau ban pensisa bakar rendia kedai kami na bedahlia erisel kedai kami na Assam. Kuma pilate bhi man hakane mata usne में हो बनाए मार्च आखिरी की सर्टिफिकेट मिला यो नका GI registry office belashim क्या नका महिला इंडिया producers association नका बा यारा pro नका तना textiles जो का सेफार महिला ban penlum yaki jingtho naki kot baper kata bala untuk naduki por karen Harangkan ke Jingarap, Jingkershan, Jonganabat, Banyo, yakini artiliki, registration bala pensungo hakanigapor. Dementa kalau kune, Karindia Producers Association kasuyo tangyaka GI registration certificate nagota itu ki products kibami na hasi bajanjia. Ndai ban soto bakla kambe ha boro kowe kami kaya kade kam nak dota hasi bajanjia region. Tie menta ke rukum ban pendodam kalawan lo ban soto lo kami. Balai ba tang daga bayo yang kini certificate atli ngimpatla ban pendodam yang kata haki jai kijui. Bandi kumba ong ban kai yaki. Te shua bantai ni habban yo yaga jing penko bor ha iwe la kadai ka self help group la kadai ka cooperative society lale pide shimen no hanjan group company pila ban apply yaga GI authorized user Adin kecil itu jangka sarkar yang kemudian diwan komunikasi first every village kecil yang nanti bantu yang ikut Islam sedang ban nungkong dah kecil siang suai dengan media media producer organisation kecil tu sistem jang di presiden di pastor temu ban kecil pun yang ikut Islam bakai bangin yo ia kan mereka cerita Emang kau bagi tip kita utan jari hang ni buat mereka liang ni dan pembaam atusan kerja mereka liang tang hari bahaya ngatrai dan pembaam sanjam kami di longging tiba raya kena kam tanjan bat tiba wirong bat tiba yarak tu yang di long tanjan bat inong di yang kau bagi tip akan mereka hari bahaya jomie kita hadu hanya kerja aspa but ini but thirty side ini dan around lahajam. Or ini kasih hanya produk jami, kadai kecintai keperpang hadu ini design ba ikumi kamtam lagi di kat ahang do but ini right long to kita lagi jom design nak kedau dia lagi kita design jopi ba hila bangin yo ini cerita. Ini kadai kebati, ya culture ke Johnny. Di orang dia kumbai lapakai ini presiden. Ya oksai kan lo, oksai dia bandong, bagi dia yang kini kerja. Udah batai macam zona absurd ilah batai, kemudian berpinjau. Pihak banti kena bah, orang oksai jo, bahkan dia kerja di berpitan, dan dia berpitir di. Ya oksai, kemudian orang lo dia nasional sendiri dah. Mulai chemical dyes. Mulai bangin super cut off tang badai kerjaan dia, ngin apply like apply. Kata kawan lah benar nama bang yang sedut nak yang katakan registration tidak ada. Nama bang dia tang dapat office ni, nama tapi district officer kinsa kelak di form jompi. Kata tu di officer, zona officer bakin forward office ni bahkan state kat kamp kiri kita tikna bakin ni di nong time di basisya.